Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane twongeye kubaha ikaze muri kino gitondo. Imana ibaho umugisha mwese abo turi kumwe kuri Zoom. Imana ibaho umugisha mwinshi abo turi kumwe kuri Zoom mushobora gufungura mikrofone mukadusuhuza shalom, shalom cyangwa ukandika muri commentaire. Imana ibaho umugisha niba udukurikiye Shalom, kuri shalom. shalom, shalom. Hallelujah. Imana iguhe umugisha. Niba udukurikiye kuri YouTube channel Ndika Gospel TV, Imana iguhe umugisha. Niba ari irya mbere ubanye natwe muri kino gitondo, turagusaba ngo ukande kuri subscribe kugira ngo uzakomeze kubana natwe mu bihe byo gusenga no kumva ijambo ry'Imana no gukurikira ibiganiro bitandukanye binyura kuri Ndika Gospel TV. Imana ibahe umugisha kuri mwebwe mwese mukomeje gufatanya natwe musangiza abandi ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Turashima Imana kubw'iki gitondo, Imana itugire neza, Imana iduha andi mahirwe yo guterana, yo gusenga, yo kuba imbere y'Imana n'umugisha ukomeye cyane. Imana iba iduhaye wo gusenga, wo guterana, kandi turizera neza ko Imana iri butugirire neza. Muri kino gitondo nagira ngo dufate akanya gato dusenge, dushime Imana, Imana itugiriye neza, Imana iduha igitondo cy'umugisha, Imana yongeye kuduhuza turi amahoro, tubishimira Imana cyane. Haleluya. Abo turi kumwe kuri Zoom, mubishoboye mwafungura mikrofone zanyu, tugafatanya muri iri sengesho ryo gushima Imana, tubwire Imana ngo wakoze kubana natwe. Haleluya. Bishoboye wafungura mikrofone yawe, tugafatanya, tugasengana twese mu izina rya Yesu dushima Imana w'iki gitondo cyiza Imana iduhaye cyo kuba imbere yayo kandi tuyishimira ko tugihumeka umwuka w'abazima. Haleluya. Niba ubishoboye wafunga mikrofone yawe tugasengana, bari kuri YouTube nawe musengeraho muri, dushima Imana mu izina rya Yesu. Data turagushimiye, tuguhaye icyubahiro mwami w'abami, turagushimiye Iki kuri Imana gitondo igira Imana neza, turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana icuruza iturinda, turagushimiye kuri Imana isanzwe iturwanira intambara. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami w'abami. Urakoze kubw'iki gitondo cy'umugisha, urakoze kubw'uyu mwanya mwiza ko tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mwa. Ndagushimiye ko ukomeje kuturinda, ndagushimiye ko ukomeje kuba mu ruhande rwacu, ndagushimiye ko ukomeje kuturwanira intambara, ndagushimiye ko ugenda udusimbukisha imitego y'umwa satani agenda atega ku buzima bwacu mwana. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru mwana. Reka muri kino gitondo wakira amashimwe yacu. Haleluya. Nushimwe kandi uhimbazwe, uri umwami w'amahoro, uri umwami uganje, uri umwami ugira neza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mwana. Warakoze kubana natwe muri weekend, warakoze kutugirira neza. Turagushima ko turi amahoro, turagushima ko tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe mwami Imana rihabwa icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru papa. Oh haleluya. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwiringirwa mwami Imana. Iki gitondo izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru muri twebwe mu buzima bwacu no mu bacu. Haleluya. Nushimwe kandi uhimbazwe umwami w'abami, nushimwe kandi ushyirwe hejuru papa. Haleluya, 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 haleluya. Turagushimiye papa, turagushimiye data. Haleluya, 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 haleluya. Tubaro kibi cyawe mwami Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen, haleluya. Mana ibaha umugisha, Mana ibagire neza, Mana ishigwe hejuru mu buzima bwacu. Nagira ngo dusengere iki cyumweru Imana iduhaye. Haleluya. Kizatubera icyumweru cy'umugisha, kizatubera icyumweru ah, kidasanzwe ku buzima bwacu. Uhereye uyu munsi kugeza ku cyumweru tuzagende tubona ineza y'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 41, biraba ngo imyaka 2 ishize Farawo arota ahagaze iruhande rw'uruzi. Haleluya. Ngo mu ruzi havamwo inka
indwi z'igikundiro zibyibushe zirishiriza mu mifunzo. Haleluya. Usimbutse ku murongo wa gatanu ngo arongera aribikira arota inzozi za kabiri ngo amahundo arindwi ahuze meza ameze ku giti kimwe. Farawo yarose inzozi zibiri zitandukanye, iyi nkuru murayizi, ariko icyo ngamije hano ni ukugira ngo dusenge muri iki cyumweru Imana izaduhe kurota, Imana izaduhe amayerekwa mazima, kugira ngo tubashe kugira icyerekezo. Imana ivugana natwe mu nzozi, Imana ivugana natwe mu mayerekwa, ikatuganiriza ibigiye kuba mu buzima bwacu. Byaba byiza tukabisengera bikazasohora, byaba bibi tukabisengera nabyo tukabihagarika, kuko iyo Imana itweretse ikintu haba mu nzozi, ni uko ibona ko dufite ubushobozi bwo kugisengera kugira ngo kibe cyangwa ntikibe. Haleluya. Icyo ni icya mbere turi busengere muri iki cyumweru. Imana izaduhe kurota, Imana izaduhe guhishurirwa ibikwiriye mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikindi turi busengere muri iki cyumweru, haleluya, kiravuga ngo Imana izoherereza umuntu w'umugisha ku buzima bwawe. Haleluya. Ku murongo wa 9 Bibiliya ivuga ngo maze umuhereza wa vino mukuru abwira Farawo ati uyu munsi ndakwibutsa ibyaha byanjye. Farawo yarakariye abagaragu be andindishiriza mu nzu y'umutware w'abamurinda, je n'umuvuzi w'imitsima mukuru. Turotera ijoro rimwe twembi, turota inzozi zisobanura ukubiri, ngo twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo, umugurano w'umutware w'abakurinda, asobanurira umuntu wese nk'uko inzozi ze ziri, kandi uko yabidusobanuriye niko byasohoye. Farawo yasubije mu butware bwanjye, wa wundi aramumanika. 14 Maze Farawo ahamagaza Yosefu, bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda, yinjira aho Farawo ari. Imana ishimwe cyane. Iki ni ikindi kintu cya kabiri nifuza ko dusengera uyu munsi. Yosefu yari amaze igihe kinini ari muri gereza, ariko yarakoze byiza, aribagiranywe. Igitondo kimwe Imana iramwibuka, ariko imwibuka inyuze mu muntu yagiriye neza. Yesu ashimwe cyane. Umuntu yagiriye neza niwe Imana yanyuzemo kugira ngo Yosefu ave muri gereza. Hari umuntu Imana igomba gukoresha muri iki cyumweru kugira ngo uhabwe umugisha. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo maze Farawo ahamagaza Yosefu, bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda, yinjira aho Farawo ari. Yosefu agera ibwami. Iki cyumweru hari umuntu ugomba kukuvuganira kugira ngo hagire ahandi hantu ugera mu buzima bwawe. Iki cyumweru hari umuntu ugomba guhura nawe, haleluya, agatuma amateka y'ubuzima bwawe ahinduka. Ndasenga rero kugira ngo uwo muntu agaragare mu buzima bwawe. Ni ibi bintu bibiri nifuza ko dusengera uyu munsi dutanga umurongo w'iki cyumweru. Icya mbere twakivuze, tugiye gusengera Imana iduhe kugira inzozi, Imana tugendere mu nzozi. Ntugapfe kuryama gusa, ahubwo mu kuryama kwawe Imana ikuganiriza, Imana iguhishurira amabanga mu izina rya Yesu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri turi busengera muri iki cyumweru, Imana iduhuze n'abantu b'umugisha ku buzima bwacu. Hari abantu buriya batekeye umugisha wawe, ushobora guhura nabo guca gusa ubuzima bwawe bugahinduka. Yosefu yari afite amasezerano, ariko kugira ngo ave muri gereza, ave mu ibohero, ni uko hagombaga kuba umuntu ugomba kumuvuganira ibwami abone gusohoka. Urakeneye umuntu ukuvuganira nawe ubone gusohoka muri ubukene wenda ushobora kuba umazemo igihe kinini cyane. Urakeneye umuntu ukuvuganira kugira ngo indwara umaranye igihe kinini ibashe gukira. Urakeneye umuntu ukuvuganira kugira ngo winjire mu rushako rwawe, mu rugo rwawe, muri bizinesi. Urakeneye umuntu, hari umuntu ukeneye mu buzima bwawe. Ushobora kuba uri gutekereza ko ufite ibibazo byinshi, ariko hari umuntu Imana ishobora kuzana mu nzira zawe, amateka yawe agahinduka. Uyo muntu uramukeneye mu izina rya Yesu. Uwo muntu nanjye namukeneye mu izina rya Yesu. Nagirayo ngo twinginge Imana muri uyu mwanya, mu minota mikeya dusenge abo turi kumwe kuri Zoom,
mufungure mikrofone zanyu dufatanye gusenga twinginge Imana tubwire Imana ngo Mana vugana natwe mu nzozi, vugana natwe turyamye, vugana natwe mu mayerekwa mu izina rya Yesu. Nicyo dugiye gutangiraho muri kano kanya. Zamura isengesho ryawe dusenge muri kano kanya. Imana ivugane nawe mu mayerekwa, mu nzozi. Imana ivugane nawe mu buhanuzi. Imana ivugane nawe mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Imana iguhe icyerekezo. Haleluya. Icyo ukeneye muri iki cyumweru mu izina rya Yesu, muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Imana ivugane nawe. Zamura ijwi ryawe dusenge. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza waduhaye Mwana. Haleluya. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami w'abami. Haleluya. Farawo uza kumubwira amabanga igihugu cyari kigiye kunyuramo, waramusanze uramuha inzozi, uramuganiza mu iyerekwa mu izina rya Yesu Kristo. Natwe turasenze Mwami Imana kugira ngo uvugane natwe mu mayerekwa, uvugane natwe mu nzozi. Haleluya. Tubwire amabanga y'ubuzima bwacu, tubwire amabanga y'imiryango yacu, tubwire amabanga y'amatorero dusengeramo, tubwire amabanga y'ibihugu byacu Mwami. Haleluya. N'abantu benshi Mwami Imana dusaba yuko Mwami haleluya ubaha icyerekezo cy'ibyo bagomba gukora binyuze mu nzozi. turashenze Mwami Imana dusaba ko icyumweru urabaganiriza. genda neza turasenze Mwami Mwami Imana kugira ngo Imana tuganirize, kugira ngo twiyereke turyame dusinziriye Mwami. Uvugane natwe uduhe icyerekezo. Haleluya. cy'umwaka icyerekezo cy'iki cyumweru mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye buri muntu wese Mwami kandi ducire dukurikiye nonaha, reka Mwami Imana amayerekwa agaruke. Niba atakirota, niba atacerekwa mu nzozi, Mwami Imana wongere kandi ufungure amayerekwa yacu Papa, kandi ntitukavanga ibyo mu nzozi, ahubwo ibyo tubwira niba ari iby'ukuri mu izina rya Yesu. Satani ntakatuvangire mu nzozi zacu mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo tujye tubona amayerekwa y'ukuri mu izina rya Yesu. Kandi Mwami Imana ntitukibagirwe inzozi watweretse, kuko rimwe na rimwe hari igihe utuganiriza mu nzozi umwanzi Satani akatwibagiza, tukibagira ibintu watuganirije. Muri kino gitondo Mwami Imana turasenze mu izina rya Yesu, ntitwongere kwibagirwa ibyo watuganirije mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Imana kudukingura ikirere cyo kwerekwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo twongere dusengere ikindi cya kabiri. Imana iguhuze n'umuntu w'umugisha mu buzima bwawe. Imana iguhuze n'umuntu w'umugisha mu izina rya Yesu. Yosefu yari afite amasezerano y'Imana, ariko kugira ngo asohoke muri gereza, Imana yagombaga guhagurutsa umuntu akamuvuganira ibwami. Nawe ukeneye umuntu ukuvuganira ibwami, ukeneye umuntu ukuvuganira ahantu runaka kugira ngo ukandagize ibirenge by'amasezerano. Yosefu amaze kuvuganirwa, icyo gihe yasohotse muri gereza, ahabwa ubutware, aba umuyobozi ukomeye muri Egiputa. Nawe ukeneye umuntu muri iki cyumweru, ukeneye umuntu w'umumaro muri uyu mwaka kugira ngo ubashe gukandagira amasezerano yawe. Nagira ngo dusengane mwene data, winginge Imana yohereza umuntu w'umugisha mu buzima bwawe, yohereza umuntu w'umugisha mu buzima bwawe kugira ngo ubashe gukandagira mu masezerano yawe mu izina rya Yesu. Zamura ijwi dusenge, uri kumwe nanjye kuri zamura ijwi ryawe dusenge. Aho uri kuri YouTube usengera aho uri, Imana yohereza umuntu w'umugisha mu buzima bwawe, ku bana bawe, abana bawe bahure n'abantu b'umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Data mu izina rya Yesu turasenze muri uyu mwaka, duhuze n'abantu b'umugisha, duhuze n'abantu b'umumaro mu buzima bwacu Mwami Imana mu izina rya Yesu. Yosefu kugira ngo ave muri gereza nuko yahuye n'umuntu w'umugisha umuvuganira ibwami. Natwe Mwami turasenze mu izina rya Yesu Kristo, tuvuganira ibwami, tuvuganira amajwi yacu atagera mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tubashe gukandagira mu masezerano yacu Mwami Imana. Dukeneye abantu b'umugisha, dukeneye abantu batuvuganira ibwami, dukeneye abantu batuvuganira aho amajwi yacu atabasha kugera mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera bene data, ndasengera abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami Imana bahuze n'abantu b'umugisha uyu munsi, bahuze n'abantu b'umugisha muri iki cyumweru
ubahuze n'abantu b'umugisha mu izina rya Yesu, abantu batuma dukandagira mu masezerano yacu uduhuze nabo mu izina rya Yesu. Haleluya. Abaturangaza, abatuma tudindira, ubashire kure yacu ahubwo tugende duhura n'abantu b'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami w'abantu, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana ikomeye. Iyi ndwi yose turayisengeye, icyumweru cyose turagisengeye uzabane natwe dusenga turamya turi imbere yawe uzabane natwe kandi uzakomeze mwami Imana kuturemera amashimwe. Urakoze mwami Yesu, turasengeye imiryango yacu nayo irindwe nawe, turasengeye abana bacu barindwe nawe, turasengeye bizinesi zacu zirindwe nawe, ibikorwa byose dukora birindwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. uzoba ukoze mwami w'abantu, uri Imana igira neza, uri Imana yumva gusenga kwacu. Turagushimiye ko mfite gusenga kwacu kandi ko tugire neza. Reka icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe mwana. Sabiye umugisha bene data turi kumwe hano muri kino gicaniro, haba kuri Zoom haba kuri YouTube, ubagirire neza mwami Imana, bakomeze kubona ineza yawe. Abagwayi ndabasengeye ubahe gukira mu izina rya Yesu. Abafite ubushomeri ndabasengeye ubahe akazi mu izina rya Yesu. Abaseribateri kujya mu rugo ndabasengeye ubahe abagabo n'abagore b'umugisha binjire mu rugo zabo mu izina rya Yesu Kristo. Abafite abana bakeneye agakiza ubahe agakiza. Abafite abagabo n'abagore badakijwe ubahe gukizwa mu izina rya Yesu. Urakoze mwami Imana, ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye kuri Imana mva gusenga kwacu, icyubahiro gikomeze kuba icawe ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen. 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 Abera turi kumwe kuri Zoom tuvuye ngo amen. 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 Haleluya. Imana ibaha umugisha muri iki cyumweru. Mwite ku nzozi, mwite ku nzozi Imana igiye kubereka muri iki cyumweru. Nugira inzozi urota uzandika ahantu runaka. Haleluya. Kuko Imana yaza kutuganiriza mu buryo bukomeye cyane. Ujye wandika ibintu warose kandi Satani ntakakwiba inzozi zawe mu izina rya Yesu. Icya kabiri, wite guhura n'umuntu w'umugisha ubuzima bwawe. Komeza kubisengera muri iki cyumweru. Imana iduhuze n'abantu b'umugisha ubuzima bwacu. Witegure guhura nawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana nayo yiteguye kutugira neza, yiteguye kudutabara muri uburyo bubiri. Nicyo cyerekezo cy'iki cyumweru. Haleluya. Imana ibaha umugisha, mwakoze kubana natwe kandi turabakiriye mwese abaje nyuma kuri Zoom. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Muze gufata link ya YouTube muri groupe muyisharinge ku bandi kugira ngo nabo haleluya basengane natwe. Imana ikomeze guhabwa icubahiro ubuzima bwacu. Yesu abagire neza, mukomeze kugira umunsi mwiza kandi mugire icyumweru cyiza. Tuzakomeza ejo mu gitondo muri morning prayer. Yesu abaho umugisha. Shalom shalom. Shalom shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom shalom. Shalom, shalom. Shalom shalom.